tu manghumi me alang li phan theklong lok ponte tame alang li pen tame nili ithe thini west tame bangso bini indeng krek thom rangsina sarpo film and award and folk artist award 2025 and kan along bangso langkung habe dotun hong ka chetong do pot alang li tum aning alam thaklang li phan chitbo pranselang li phan kardom phajiro ni kardom kardom nanghin bangso adim long mate bangso cultural long nang chetong don pen nangli ningaru PC news 24 ke langra pen karbiang long rat phan pen pirthia dangara phan nangli men pithan Actually, Ladakh ke bang pen like ne culture ke chilang that is like a big opportunity. Athema like ne lang si ni non aru Charlie bomb po ke bang generation se tame sabso ita spread kuri unpo but right now ke mane I'm having a good time right now. Karbiang long arada tum phanang li tum cultural bu thak nangli man culture bu thak nangli tum ning pathi di phanang li thethini alam thak nangli bening je thi Pudamlo ako kalang pudamlo pulote nemethang matalan ke thek oke kali lasi ne ke I don't think so nela ekta correct spot long sidok ki ne banghan la solam thanji but I would say ki at least pinipekok kaching thang pen pangcheng ponlo pulote maybe aro lason si Charlie ponbam po la pen Karbi Youth Festival jeneka ki la so year ne dunlo hadak isi hini games hai thek dun long lo jat long lo so I think hala dak pen si Charlie ponbam po aro Charlie ponbam lang lasi ki than thu nahi bang ki I don't think so I'm in the correct position but yes enjoying it learning it maybe I'll explore more. Acha nili am nang limen la pente nang li ko anang deng si le duma bang sol pom alam bathang nili than pom pedet ni 24 kalang rat nang lin pen non is nang limen la pente no nang li non kedam tang por TV long stami nang lin RJ bang ke viral delo bang so thak nang li non ko piang deng si mang tha ang deng akang tu yang deng nang li mang thu lang ma matang ke la nang deng ko ton ko po maten Kang ton te lo ni ke explore bom po aru opportunities ke arnam ke nang pibom lo la pen la generation ko ansi increase bom mala so generation aputhak nang catch up dun unang po launch lo kang ton bang ke eng ton nang ni lo nang limen Reng Sajir Killing P but I'm known in roadies by Barbie all Killing P. Ala son tak nasional tu mesan abirta mate mesan news nang lipan ang tuman news ni for kelang rat pen karbiang long rat panan sustainable tuman paklang kon po tapi nang bangso jam yang ke nili tum lansi repon cek po ni video journalist sarpang ring cerap citum berta pang dapon nili jitentron news 24 karbiang long